Wasal fit-tmiemu vjaġġ taqdif ta' 5 persuni, wieħed minnhom Malti, li ma' vjaġġ beda mill-Portugal u spiċċa fl-Amerika Latina. Vjaġġ mhux tas-soltu li sar fl-Oċean Atlantiku u li rnexxilhom jagħmluh f'inqas minn 52 jum. Filmat li poġġa fuq il-medja soċjali jekk kif waslu fit-tmiem dan il-vjaġġ, Chetcuti kważi ma kellux kliem biex jesprimi s-sodisfazzjoni kien qed iħoss. Great experience, great team. Glad to have done it. Glad to have managed to collect some money for different number of charities. So yeah, finally made it. U ma jistax jonqos li vjaġġ ta' dan it-tip ma kienx wieħed faċli. Fil-fatt, għar-rotta ta' 6,000 km intużat dgħajsa li fija biss 8.5 metru b'1.7 metru. L-ispazju limitat ifisser li ma kellhomx post fejn jinħasslu fost affarijiet bażiċi oħra. Saħansitra naqqas kellhom post fejn jiċċalqu ħalli jagħmlu passejn li ma' sitwazzjoni waslithom biex jesperjenzaw feriti f'idejhom, f'saqajhom u kull post ieħor li jkun kontinwament qed imiss mad-dgħajsa jew il-moqdief. I can tell you it's been pretty brutal. The first weeks were quite hard. Dan il-vjaġġ kien wieħed speċjali għal Steve u barra li ddedikaha l-ħoħ li kien telef il-battalja mal-kanċer u xtaq li permezz ta' ġbir ta' donazzjonijiet jgħin il-Hospice Malta li tant għenu lil ħoħ.